Kama ni yangu ni yangu. Makiria matwarithia kibikibi 300 na nyuki nio mamukirite githomo giki na gucoka kuheo ngofia cia kumagitira nicio helmet. Tumeona watu wengi ambao wamekuwa wakiumia wa bodaboda kila wakati, kila siku tunakuwa na matatizo ya kupeleka wanaboda hospitali, mambo mingi kama hiyo tumekuwa tukipata. Mundu aragwa ndingia gukakora ni aringwo kiongo to ndari na kindu gya kwigitira kiongo. Twakena ni wasami muno na twakena ni zero stop ni guka gutufundithia maundu ma first aid. Maugite mweri-ini wa Dithemba nirio kugiaga na mitino miingi, uguo ni methaite wega kumithema. Aria matabanitie githomo giki maugite akui a kibikibi nio makinyaga mbere kwagia mutino, nikio mamahete githomo gya guthaitira aria makora mitino-ini. Katika wale watumiaji wa barabara, bodaboda wengi ndio wa kwanza kufika mwanzo kwa incident yoyote ama ajali yoyote. So tunawapatia hizi skills waweze kusaidia na pia waweze kujisaidia. Moriti akui aduthi kugia na umenyereri kuona ndari cia ruhonge rwa kui bururi-ini cikoretwo ikionania wongerereku wa mitino muthia-ini wa mwaka. Ihinda-ini riri turathie kuingira msimu wa Christmas, andu ni ngumahoya memenyerere muno tondu bodaboda nio the major means of transport hari andu aitu ona aria magukorwo makiuma kundu na kundu guka micii-ini. Koguo ihoya riakwa ni kuri andu a bodaboda ndimere mamenyerere andu aitu, ma make sure ni marekira helmet, ni ndamahe mwe yao ya gwikira na ma make sure ni magure ngi ya kuhe uria ugukorwo agikuo na bodaboda yote. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Laikipia njitagwo Githui wa Wairimo.